Okay, yada say la 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 la. Yama kwa basonko kwanso edi ababi PM live ewo GH Live Studios. Nyame abwa ama weekend ye channel inkunimdie kwanso. Yerem ewo na oche fufromo the great week asha siye a year Monday December 22nd 2025 the year of our Lord. Yerin Sempa Asia exclusively live on GH Live Studios, Ghana's numero uno. On this edition of episode, no, once again, Iberem, Ewa Kotoko, Akache, Ewa Hembuano Sports Point, so na yamau gist upon gist, and then yamau dua echo positive news in Kotoko, Ewa big game, Ebo on Wednesday, into yemfa negativity, be a mirati minimum, and my uncle drop points. We really need these points. Ebeboa, I'm a league log, no, so no. Yetimi abaye ni ebe league log no ho nkomo kakra but ansa na ho nkomo ho do beba no most importantly Kotoko player back Spain newspaper bi a report say e dey afa na ho yebedi ho nkomo e dey afa ho Spanish tabloid letimi a report afa Kotoko player bi ho yebedi ho nkomo na ya bobo so na yakoyanim. There is a midfielder Mohamed Sadat yebeboni din first ewo your network yi so na yedi no nkomo one agent bi and I am agent no episode 1 and agent episode 2 where the local agent or tire juma television so me money din na the tiani say otwa Kotoko abekakra na as usual cause I dey for ba yebedi hu nkomo that nkomo no asibo so ye dey for bro more etoja live ewo GH Live Studios na yan Christmas achade no nso no and now no pay breakfast here ye nche bi oso nyame boa awia upload ebe no obehu se ye the question any achade beto so na afia akọ e dey ama ye na chief father for amodon yen na mutie yen nyina no tikame ho na me so menka ho na yenko ani. There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yan sabra ha inti yan kono poke crow na yan fa bibia entuja ema ye na tie fon tantam so na ye hu se de e kwa de tie enie asante Kotoko bobokuo no nyame edi aduma ena Monday one training session betodwa na training no mostly nanka ese timi kokoye one there but empanyufo bi na se niema musachira more or less woman ebeka chire no that is woman enko Tuesday trip ni bi no coach ba kon ebeka chire any woman aye training na wasa to so monitor players nyame anim nukrani woman aye trust no na ye hu sunsuaso eno aye nkomo kakra etodwa ewom enti shano so emame say Sunday no was a free day no session and I had day e wa dakojachi no session anko so yes na Saturday training course on open Sunday no training Monday maybe training because right after the training on Tuesday Kotoko ebetune to akwa PM ewo nkrankroponi mu na afi no Wednesday so yene 11 wondrous de atata so no eye nkranhye sam kakra free mu eba ewo mu na de tie ene se players womo eye trust Koulibaly ni Dosu ene two Ghanaian players bi mo kambom eye four no womo any coach a friend say is uti and say yes aha wono any wom beka chire na o my training junior side na breaki Kotoko junior side na breaking team any unregistered players ni nyina no uti betimi aka chire na probably and say most importantly woni womo a training na bibia timi awie nkodimdie so na coach ba what the feedback amano na coach returning from wonders game na finally wababe assess Koulibaly last na fi 4 players na 3 players e kan ho no womo atimi ahu ni ne duabubre na Kotoko recommendation atodwa eno nkranhye sam kakra free mum eba ewo mu yenko yanimai na yemfa nsam kakra MP oso a mepacho scouting issues obi bisa ense Kotoko ewo scout ewo African country ni bi so yaye checks ye rasante Kotoko team ni mo ye ni scout bia ewo say bia Burkina ana Cote d'Ivoire ana say enti enipa ne suggest say ebeya any other na Kotoko empower ameture na onye permanent scout ema asante Kotoko sempanyufo befa so momfa
Ebre ne krabia and a betcher nti big team like Asante Kotoko local scene him scout no kra no ayo hebuada nam say scout ya yebedi ne ho nkomo nei oyo obi a waje din Kumasi sorry Ghana probably yes me nka Kumasi nko a Ghana waje din ye papa most ile oyo obi a ota me nkyere da chiri kwan pia ye wo de ma me twa so oyo obi a ota ye pon the job ne ade na yesi papa ya na eboa ede na ben left back eba Kotoko osanso eboa de Francis and the Kuminom and a lot of good players and esibuoso players nso ba Kotoko and e wa hwa no ajeje na enomu na mpanyufo enhyeda ani enje scout na adwuma a woyɛ so omo so kasa dodo kasa no ya na eboro so ese oji player no ho but eba enye yie na kwa ehwebuada na we na kasa na nyam over the weekend yi ya tete say scout na ni twotwomtwo ase ho baabi recommendation ba ko ekoso ne say osese Kotoko per striker de ne Port City a division 1 no wo player bi e friend say Koba Junior Kedze ni edin we de nke be edwi KORLBAH ena junior de unim dada Kedze ne KED Zil ai enti enka akwana bo 7 games as 6 goals ena wanya MVP 4 ena yesi panyini ba ko mpanyufo ni bi se we de adwuma ya na krachi tari die ya na finkosa de be da bi general transfer window afi na akofa division 1 striker ba adaptation no ebe bibi ho enti yempe Francis and the Commission ene na Bayinship left back sem ni bibia ene ade yesi papa no cry na osa to us that be apart from striker no cry almost lateral ho number 2 ni ya ade o na modi mani ato akodan ya ofri injury ban nko aso yi esi bo so amobe dey ena enkomodi die ni mu ano osa ball right back friend Samuel Babu Aye say akwai any striker ni mbobo na Port City wo mo kwa na di omo eda omo league log ni top a omo gba adwuma yie pa and so reporter mean say kan any me intel echire mu a me ba cho sa nkomo e course scout no common this time around there empanyifo ato e de ato ba bia amfa yie kra nti mostly the free mobile and say afidie wantimi antwa Kotoko abe nti a good news but the good news is that Asante Kotoko empanyifo fa adwen say a big team like Kotoko na your scouting prowess no form sa no esa obiama player so anode ba obiama player so anode na ba na ade bia ekwa achu yie papa enhyeda moa nti sisia no nyame boa na enkunimdie eboa na at the end of the season no wo mo eke kade mesiani a main priority ba ko a ombe paw ene se ombe try no matimi enya Africa even West African zone humpo kra no manya ebia agi so do bia ba maturity no manya obi obetinya scout academy nom any other local league ni mu ama Kotoko a enka beboa na afen so Ghana nso oma use former players ni bi na mostly oma Kotoko agya na ewo Kumasi nom ene nkranom ni ade asisi ano mu ye coaches no ombe use bi na division 1 and afen so other league sentence no matter ma pete I think say sempanyfo enkonkoye enkanyo na se ka aye adwuma de a enka beboa ye enti Asante mpanyfo momwa ye pa na afen sa adwumapon a mo dwene no enti emrem na yemfa yentoma pa emfamfra ewo scouting no ho na edu transfer window no a obiama player so anode na ba Asante ha dwen na yesi ya introduce Mohammed Sadat obo Gold Stars and obo RTU ede ewo league nim na ene midfielder almost 29 years na oko Africa country no ba kon I think Ethiopia na amfa okay mitimi kasa amfa bara wa ba fie na efie na wa ba no okay ena sisi obi introduce na ma Asante Krobia mapoma se se Prince Badu de na Kotoko Penafree Nations no ebecha adena Mohammed Sadat a free agent monfa no we asema nipa neka but metimi aka se Prince Badu and Asante Kotoko mpanyimfo eni na wie for now di enim enonti Mohammed Sadat obi linke no to Kotoko no esibuo so ena osakra ye willing say ko beba be ka transfer na ko my 5 players no mo so try
but empanyin so there be general transfer window ye mie net nim enye tries be breeze enti dia beto anim sisi an say Karela likely say Mohamed Sadat former Gold Stars and an RTU midfielder 29 years old no obetimi akwakusi akan e dia ma Karela Boboko no na Mohamed Farouk ono so ya striker Emma Nations FC afiye edom kofa ne free Ho United na metisin komo bi se ombetimi atono se eya donzo e wa brankese ho enti ombetimi atono eye nkoma a metetete eno no enti we no ye kan se Kotoko ye di dwa brankese ho no mo nkoye ma obi anfa donzo bi anka mo bie mu na ye donzo ba ko na ye mompa ye mo ano na enti minyina me de mi bube e na me ka be aha Farouk Mohammed omusi ye donzo enhye da enwie pay sibuo so Nations willing se ombeton enti Asante Kotoko mu hwe yi na menka asa nyo but me de me ka masem a meka ene se Prince Badunu a ode no aye na mo hwe elsewhere na bibia enwe kunimdie so na ye ka transfer ho nkomoyi ena yemfa nto anim se sesiai one player ba konso ana obo Aduana United Solomon Abuaje ono nso ya attacker Nations for no etimi na exit door no Emma Farouk Mohammed a ono ena mbekwa akofa no na afi oba be wuram na wasi akan Asante Kotoko epe Alex Boache ya story no wa ha nene interesting projection aba ho a ese me de maun update and say Alex Boache no opanyini kwankyerefo ba ko oka chairman so administration yi ho in fact one of the vice chairman or kahumbi ne wo fa se pa nimpon a enye nchen ene Alex Boache no na Alex Boache akonfane in nipa ne mu se wabo Aduana Stars mfie 9 ni mfie na ne salary no enya ade a eboro mpim mienu Ghana sikam min kotu aha wo de ma min kan in that region emoro mpim mienu ne nuru mpim mienu Ghana sikam 2000 nduru enti more or less the contract ne dia abawiye na sisi a obo without contract ono an ka say 25th day of December na otwa yesimu ya ne de toso de onunum no obesan e de ama Aduana na ono akroya nso na sa di nkomo Kotoko so na Kotoko obebo na de tie ewom ene se ever since an contract ne bawiye no now renew ye na sa fi na ne puna bie no obobo no enam sai so ama Aduana e de kakra ka ne sika ho 3000 but it doesn't bibia mbinde contract bia mbinde ba ese ne why top most no and am panyufo e de tefa ne bi apiso e de amane so we na renew cry be sa top ne up e be bro tre no we dey see the frefre yem plan agua ya but akra na ni da ho na enkomo ama peke between one ne uncle na we Kotoko panyi no entem ene se nyamianim no kure ni Kotoko ko ba ko mienu e baaye no omunsi ni subiem na so omunsi ni subiem na se omuka se empo January so omutam sika beto de da bida na se January omusi ya na assurance na se pre-contract bi ye adwuma ono Alex Boache no obey willing so be bonus a na arrange ni say ya ma Aduana not June July that is summer ni mu yanka ne sa transfer window na friend summer no at the end of the season no we free agent na obabebo ama Asante Kotoko but we hear word of assurance and a more or less something like yan kind of pre-contract agreement and no and am Asante Kotoko obi ampusu nunum e ma ente ne kankan intimation mo se bia Kotoko to ano mato ma adwun se Alex Boache no mo nko ho bia mu dia fine ne mo se mbekọ ho dia enya kwada ne gina punu na chi to nwum se opono hinime mumom no babie mo eno kasako a ye ka ede amamo ena mo se nim ne uncle na oka executives ya ene chairman solo apa wo mu ho no ntimi hyamo famfa na nkomo bia ne ade amonya quick eni nkomo atapoku do aba abonte abeka se January omo nto omo player Kotoko nka so be form player bia and the antics media antics enti ye story ni etu fu kakra no Asante Kotoko akwada ne pe word of assurance SHO na de metitini say word of assurance am mpene dey fair enough na mum say dem koka say mpene na odwan kwa do akwara no so ani age no say word of assurance na anko within couple of days ade ani media any obe renew e dey Aduana obehu say Aduana ay announcement
na bibia atumi akoso nti eno ensem kakra yedi tudwa ama yedatiefo ewo ho na back on Aduana biom no so omo esane Samuel Oseko from Nations FC no ene kra ka ho bi ena ejinja boy ne more so no so enya nkurumdie bo no ogesi kokko no no obehya ebebo asante na bibia atumi akoso ntimi de me ya me story a na masai kapono de ato ho e de afutuo na mse Kotoko nkankro ne hia me hye mo a mo ye transfer no eye niam mienu se mo palace boachi se de mo no modern link ne de fine se mo mpe na ma withdraw madwen pa na se pa mo pe no de a let's move forward na yehu de ebe ye sa pepepe nti word of assurance and akwada no ope na bibia tumi awie konimdie so ye koye nim na ye de nsem bi ama dakwa gyache eno amebe ye ho project no nkomo kakra na me sa de atudwa e de ama se in fact nyame edi adoma within this week and next week Kotoko circles leadership in conjunction with mpanyufo e wasante Kotoko womo e de number bi ba betudwa number na be official announcement enumu circles no e be generate sika kakra e de free so na afi no womo de awram se wokọ adakwaja achi a womo to wo afa ho ani nyina no eye owura ofosuware ne nsa no adwuma pa ne bi e na oil se asakofa 3D company bi a womo ba be big giant screen is it a giant screen okay signpost there a rotating bi na ekọ yes anya giant screen me pa chofa cheme 3D signpost no kama kese our entrance of adakwaja achi mo amutwam motra highway so ba bia Kotoko junction no na utimi so fa keke sapon signboard na MTN fo yesi ho no enu a na esi ho no ma ayetan kakra ayetan adwin yie papa enti chamansolo afa ho adwin a obeye ho adwuma na bibia timi akoso a wakofa nkrofo ama wo mo monitor na so masusu ne kama bibia no etodwa ewo mu enom enchi mu aidema inatifo nti obamu se changes bekoso e wadakwaja acho with regards to Otumfo the Kings project no ikuta ho big update e be ba betudwa but ye train green light ba akupe bi na nanom egusun sansa ne aka ye mpese be ba be kasem na akwakwa yibi ho but there is a big update ekuta ye about Asante Kotoko the Kings project no but we enka the Kings project no we are a chairman solo and a air with the circus leaders no and a air nti know the difference omu a omakofa quality omakofa onyesa fe no omakofa quality control for a womo ababehwe that is of a keke sapon a dine oja no ho na oma pruso betimi ato aso omu wi no and omkota kunti se niam mienu na Kotoko circus air that is war no omo air to omu guso to ene ya omo to and afin so signpost na obesisa no eno ehon komo eno no yanko Spain maimu na yankonkodi nkomo we your friend newspaper bi El Pai opa the SBK ho ELPAIS El Pai but it says an kind de enti san so ana wa kan say El Pasa fair enough na El Pai anasa El Paisi Spain ko wakrata ebesi e Galician Cropodium in fact e ben Cherta Vigo baby a sa team no e wo no na omo a report e dey afa Asante Kotoko player ne Obolon Bernard Sumwa Sapon ho se eneya omo league no aba break no omo best two players e wo Cherta Fortuna akwada no omo de nebeka ho bi Cherta Fortuna na enkomo no mu wa ma menchechero mu yie kakra de tie nyina ne se newspaper no report ma ba akwada na baso se nyamia nim nukrani bo akwada na bo no esumbu yie na enam sa esumpo na ama team a friends Cherta Vigo no o ma promote akwada na free under 19 e de aba Cherta Fortuna news no eno no enti ofri Kotoko no okọ Cherta under 19 eno ofri Cherta Vigo under 19 aba Cherta Fortuna na Cherta Fortuna no eno ena the feeding club direct edema Cherta Vigo senior side no enti say wa making a step ahead no entry mu eba na you run the contract ni ma he is still a Kotoko player obo loan edema Cherta Vigo team no ma promote no every under 19 eko Cherta Fortuna obeke a weekend di kra no o shego ebra omne Castilla ebo ya no entry mu kakra the only go epie mu no ono ena ehye
yɛde tudwa ama yɛntie for na 46 minutes ɛna Alvaro Marin eba beyi no we nyina ɛyɛ bra na newspaper El Pais report fa akwadaa no no ɛno mo makola no background sampa. He is not a permanent player at the match for Nemum at the end of the season and a team no ebeba bedin komo e dia fa akwadaa no for permanent transfer into Kotoko company for yes afa ensi buoso akwadaa no modem a obo no ekwa ni mu na ohwe coach kra e de ma team a your friend say Celta Vigo womo fortuna na your friend Alfredo Alvarez Paredes no abakwadaa na baso yie pa edi ne hu komompo e de ache Claudio Gerardes Gonzalez a senior coach no enji nyame anu nukure ni moma yempagya ya ade mu de ne mo ba na nkomo no koso a permanent transfer no monyere na enye nkudimdie nyanya kakra ento akire ema Asante Kotoko nam sa kwadaa no mani age no ho o ma promote no afri under 19 ho e de akɔcheta Fortuna sisia no o mama break kakra for Christmas ombeba beto aso na bibia awie nkudimdie so nti that is the news etodwa good news say at least Kotoko din apiem e honom El Pai a sports paper omo a reporting e de afa akrada no ho a ne modern no asumbuye that is Kotoko player playing on loan nti monyere mo ho na mo amobɔ no munya indiscipline no oyere ho ba ye na munya asoma ke kamuti asifom a munya ba mo pass na mo moni ye na bibia ntimi enkoso Peter do akwa ube renew so a yempe botrobo dwobia na waye de obeye na kakra aka no saka wa manti kra ku boni ye na aboba sisu trase dodo Peter mini akuma sisu trase unua ni somua on se ne memfa ni ntwa mpoa but fan no pagati na bo unim scout on so be ba behwe why ubeye kra renew ne ja so amankrofo bi hye kire eye wayi no eno Kotoko former players abagya e no werere agency semu any presenters push no sign ema Kotoko na Kotoko ye aboa na o sign ma wo mu a move bebre da kire eba said the sumuade afai na bibia no enye nhira ewo mu yempese be say bebre ewo this episode ho but yeba yekuta more stories e de be ma obiem but yemfa we ntu animo Asante Kotoko ne training report ebeba ya the report ebe bro ene training ebeba Koulibaly it's likely say onini nuano miensa aka that is Cote d'Ivoire omumienu no Cote d'Ivoire fo mienu ne Ghana fo mienu no nyame edi ho afofia Kotoko Tuesday womo kwa kopiem na obia e friend say 11 wonders that is Accra Legon enei wombeka chi ene woma yan register omo for now no I training na a coach ba kom amonita womo na coach eba na the final assessment or pick it na ohun de obe ede afa de aka ne ho eno entwemu a etodwa ewo mu offer be for Lord Amoa me kan ho asem o mate ho popoye kwa me pokukura so offer be betinsen wie mu but yesi o masa akomuti ede akwa akohye ho kwa me dem fa koya na nka ne no ani ho nto anti eno no yo de ebehwe ye be di achi news bi a me follow Lord Amoa ne kwa mpoku story bi enye bad news offer be from other country bi but you be monitor situation no na ye dia ma chairman solo adwuma a wo ye no sombo woni wagofuma yesremo of a K5 monster waka na 11 wonders sa park ya yakobo ball so ye bre ye twofa ye bopa mom ye nkobo ni yie na ye nhye ese golden cake for no kranya se ye to board ye nsa sie ya nka ho kire ye nti yesremo ho so na house omche no me na anu adabi na sa park na nyi favorable ema ye nti we de yesremo mom ye nko na yetimi ye na ewie pay a league log no enka chiri sa akra na enka chiri kra we ma bia ni nkran nti mom yankoye na enya kama Aduana feso ma bo 15 game 28 points mediama on the day 13 games on the wabo all 26 hearts free almost abo 15 in now 25 points Bibiani Gold Stars about 14 25 points and Asante about 14 yenso ye 24 points nti yetimi sha wonders ifo ya se yebo na miensa be kan ho a nya 27 ne ma meda owo nti eno anu no yankum bia be pan bi ti mo mienhye nkrofo yi wonders is o ma bo 14 games o ma win 1 o ma draw 3 and lose 10 eno ma she goals 9 ya she 20 ati awom jack kamara won ko dim se munu bia ma Wednesday nkrofo yi ngayo mo nhye nkrofo yi maye
Moma ne mbaseke bia oho. Moma ne mbaseke, moma enko na yentimi wonder nkrofree e o ma wonder legon ho. Na bibia anya kamanti. Meshramo yebeba with more. Chama solo said ya moye na monye na se ne mugu nsu e wo nchenche mungu ni yema ye. Aha, mumfa mungu gugu park ni nsu ma na enye nkunimdie na bibia enkoso. Kotoko operations ne ya juma ably fantastically supported by Circus leadership enye fe dia agrocracy yemfa nchia no ene eniema pa nyina ema chamansolo ene nagofuma opanyi Abraham mo a mo bojuma behind the scene I mean church a wo mo omo bojuma pa ne commander Griffiths mo commander Nifie enso still a oye adwuma ema asante edini bi we ofa Ike Donko aha chairman Kweku Amponsa Alexander Minua Penny Asaremenu ena ejaba aha of Abraham group wey dey soldier for nko a onyasem kuma ena bra Benito omunyina e wo so bia momo de wa untua oto no atia na e kama sane e beye na Kotoko befa ne nkankro etim edi akọ edi ambubu ye behind the scene adwuma omoye ma Kotoko no enye asem kuma nti ye do si na ya ba quick ye ba ya chede ebutu no ebi beba e wo ye next episode channel so ye the training report ebe bro na ikuta story ba konso FI 11 wonders ho opponent watch ye no so ebe bro and sana day no abreki. Thank you so much for keeping hope in us and I say trust e wo ye mu ye den some dewa ebe bro na ye fa negative story bia ebo man ma ye shamu a ma negative story I say ena dia ye sham munyai Doka bibia nche dan si bibia se na no Alonso ne Vinicius class MC bibia nsi nti esramo mo me nkobo ye wonders game ne emra ne enye 3 points sentrofo a ma hye jadamasi jedamasi munyai bibi wedie adabra ka bibia nsi ani die ne ambra se kwa so munyai sa stories na mo ye no bibia nsi mo ya ibisa akola na coach nko so bibia nsi ti me hye mo me mfo nu adontna story ni wa now dey why na why ha yes bibia nsi story ni wa wo dey kan heart of lion asem so mo nso yetim just sure mo why bibia ni ho bibia na mo dey say negativity bi kra mo mfa nto akire ni enkobo wonders ni enye 3 points enu na hia you that is the good thing ebeboy ye papa. Thank you so much sir o joining on this episode yeba good morning I mean sure na ene obi bia okwe no and so abapa thank you so much thank you